Pullumikut ullornutaarperiarfissat nutaat inuuneq ingertaqqippoq tastimersortartutut nakkarferartartut alu qaqqiffiqartarpuut pullumikku ullornutaar nussup atuarfianiippunga takusinnaasarmanillugu ullumikut Arctic Sport ingertannaarmaan nussup atuarfiani uangalaamma misiisassarsiulaassaanga isinnaartuarasi Massigniqorfaqatiwa angut ilisarnartoq Kim Russing unarsinnerluu sungiusaasuuq taatis unammilaartussaassawaa Kim piarsimavik torrakkisa sungiusalaalaalаарlunga lua kissasilaaqalaartu uoqiliippuut ila Angayo suinuna tasitsaartunga Simip elastikkitut pissusilersortinnissaa timersorias una Arctic Sport timeq tasisuartoq assut pingauteraaptaamam tasitsaarluarnissa Yatis aan kammassora kimmi soonam illersorparma ha taamaatariaqissuu pingitsuurnaga nukittama atorluit tamaviassuutit aersartim takiniangina atauasi sernersiorpallaasaqaakkit takutitsilluartaraarpu ullumikkut takutitsilluassagaanil pingaarnerpau anguniaaqarneq tas ayugaarusussuseq taavalu ataatsimoorneq head pulling niaqu immik nutsuruullut unamissau kimmilu tassa takutitsilluarneq Kissassiut attack up Angayo sui anersartoortu pillartua naqaamaqqimaa takutitsilluarnissamma yes Iskammattaartorner takutitsilluarn qaamangitsuulaakua massik kammattut unammilaarta ila kammattut ila Let's just start the interview because I hadn't started yet. So introduce yourself. Angayo. Unamminakkusi. Angayo unamminakkusi ma. Ano ipa?